wa TVS Umurunzi nakutangira ishaha zaba mushanje zihangwe irizuba nebiro 19 ebyukwezi kwa gatano mu mwaka ogw'2025 ningwakiro makuru gihangwe kandi urukwijaga kusyaho izoberi ndi Elias Ritubusa abatura omagombora ashatu agarukora Cyabujembe mpango agarumu Cyabujembe Town Council ruhumuro hamwe na Cyabujembe Sub County nebetongwitira government eyibaru kugira ngo ekabanamera okubareka inyuma ombyo buhereza abatura bagambire ebi omwishazi ry'abanya Cyabujimbi eribire omuruka gwa Bijenje omuri Cyabujimbi Town Council ruhumuro okwatanisa na Cyabujimbi tukanago nyuma munonga mu bintu byentunguka amashomero amarwarro yona birukubi enguto zitu zirukubi abantu bine buhereza bwa mizi cyo kurebera twine murukanka kumuruka gwa Bugara tukugira amizi garabaho kagenda enguto nimbi entindo zikachweka zawaho baba parlamentu twenda nagumana hikumba utwabiye twineho akabura yatwamha karuru tugakatumura yananda kandi takwenda kumanya abambuye karuru ngene cyo bakugira bata tugiro boremezi tubura utwabugambira aba nibetombitirwa irwaro rya Cyabujimbi Health Center ya Kashatu erirahache kubatera erubatire omplani emyaka 20 enyumaho konkatine kirakozerwe jimba kajapo grading yagira ati technically tine chikujibura ati nangwa ne qualifying 100% ati konkane itwa politics zanyu nayibuza naronde cyo gukora cyambura politics ninka hafire district kacha proving hafire nkahi twashanga hafire MP entebejo ababo ba MPs tinkwenda kugira ngo no hano ngwenu ba MPs kurike kiteka teko cyaraba mu 2011 abarabire ba MPs batahana bagira bata abebembeza abatwore no kunuka MP yogu abatubwirizayo nanye ndayiza twore nguto amarwaro bitatu kiteko kazi batugireka kuzara ntibatino buremezi omwogendo oryo muntu wahanse ukikaye bakusindika amarwaro agahigurura kayisaka kandi obotine amuhero yendera ngo kuzaka banza kawo kuboyine Habat ni mwesiga bwirizayo obiratebekanise ishazeri nagira ngo bine okoresa amaraka gabo okurebeka ngo batunga obuhereza enguto nubagamba enguto zitu nabwe nazona ngoma zima ziri kubi nizisha kubi nebye nabyonka they are not well maintained nekindi amashanyarazi umurigara east twine almost amashanyarazi twine areas zitine amashanyarazi about 50% of it okuza kureba karebe cyanga nkankibare tibine hine areas nyimpangwe zitine amashanyarazi kana n'inguto zitari kwika gasha kwa Michael atwakire webare Michael atwakire ntugumizamo na namakuru ubwo Uganda yerukwetegura kujaguze cyo cyo kurinda ebyakare abantu bari kurinda bintebi nabashaba government ko bakwataraho okubirinda kurunzi behwera abana nyense yo kubishangaho na no kumanya obukomoko bwabyo bagambirwa hamukoro go kutongoza kitabo kisya echa inspiration from the past echandikirwa ba Cross Culture Foundation of Uganda omukoro gwo kutongoza ekitabo cha Inspiration from the Past echandikirwe aba Cross Culture Foundation of Uganda gubire ahibikiro ryo bunyakare nangashi museum omururharo abarukurinda ebyo bunyakare nibagira ngo ebyakare byaba birinzirwe je kino musindo muhango okutungura entasya okumbyo burambuzi obwihanga twongera okubasaba government yaffe okongera mu amaanyi mu kusupportinga oba okuwa obuyambi museum zino kubanga zezina history y'ebitundu buli omu tasobola kugenda Kampala mu Uganda Museum naye bwe babeera mu bitundu byabwe they showcase their culture to that level omukoro ogugwishirweho omujwekerwa okurugo museum ya Toro na Busoga so twagala okubira omulanga government n'ebitongole bino ebikwatibwako emmotoka ezisangidwa nga zirina ennamba ezo zisigaleko zisobole okukuuma ekyobuwangwa ekyo n'abaana baffe abazaaliddwa mu maaso basobole okumanya
nti emmotoka edda zaliwoko nga zirina enamba ezifaanaganako bwetyo. Kwegesa abaana engeso emitwe n'emitwalizi habwokuba tusangire kiri kikuru muno olulimi kintu kikuru. It is part of heritage to preserve it. Olulimi omwana kumanya burugwabwe, omwana kakuba atamanya noha oburugwabwe, his background rundi his family tree amazima gale nasa n'omuti okutaina mihama. Omukoro gw'okutongoza ekitabo eki gwebembirwe omuleberezi wa Ankole Diocese Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa kandi ashabire gavumenti okuhwera n'okushagika ebitongore n'abantu buntu abarikutunguura eby'obunyakare. Ekyo nikyoreka ngu gavumenti kuri neshoborokero ekabire neija nitwe etukwasa mu kintu nk'eki abokuba plans twine plans z'amaani z'okwombeka ha museum nungi mutemwe ebibumbe nk'omu uteho ebishani by'abantu b'amaana bakare. Okurigirira ha muleberezi Sheldon okurinda ebyakare nikikwera ensinga nto okumanya ebibatararebere. Hata abazungu nibazaguma nibahurira ngo bityo edini kekina amaani omu Africa nikimanyisa ki hati bije bahurire ngo omuntu orikukizayo emyaka omu bushwere ainemu emyaka 75 bagira ngo hati ekyo nikibasika kita. Twabatetegerize eyiturukukomoka n'obuhangwa bwitu tukamanya emitwarize emirungi eyitushemiriire kukuratira ihanga ndiza kusiisikara. Buri 2018 okwezi kwa Kyabahesi ningashi okwa Katano ensi yoona nejaguza izooba ly'okurinda eby'obunyakare n'emyanya ey'okurundandwamu kandi ekireki nikimanywa nka Museum Day. Kikatandika 1977 kiri kutandikwaho ekitongole kya International Council of Museum. Gasha kwa Edison Kinene. Webale munonga Edison Kinene tugumiza munamakuru emyeto muri Kashar Northern District ya Mbara bashabwe kutamani omukurwana sobworo na nokukora ebintu ebirikubaletera entasya okushaboku kwahebwayo omunyishenjero Basil Bataringa ya Rwankwene obuyaba nakwatira ku emyeto egi na nebintu bitaro bimwe na bimwe ebintu mbibi birya. Omukoro gwo kuhereza eminyeto ebikwato gwakorerwa mu Rubindi Town Council omu district ya Mbarara. Kandi mu kikozese ki hariho ebintu ebirimu kwetaaga kumanya. Ekyokubanza security egi ni mpiki brand new nabwo ekyo abana baranga kuba ibintu bazana n'abasitani babagira bate icyo nayangiye kubigabira mukuru we bari kunde emyeto bona rebo we bari kusitekaho kandi ukakitungura twire ntwebuza abwenki eminyeto eryoku n'oku eryayo buzire itinde cyo gukora mwene ntwenda kutwara mu cyo kwebazaho na rebo abo kuba cya identify nje yamangwe eminyeto ntuburabura ho n'eminyeto yashabo kwegita abumuranga gukurwana soboro. Parliament nibamanyaka senior youth our passion yo kureba ngo ba youth mu ihanga ba developing. Gasha kwa Fred anyine. Webale anyine Fred omurebi wa TV Stomurungi ni kusima aho uri kuturebera hona kana no kutorana okutekaho okareba TV West nchirize mbase kwa nimpo muri okache ningaruka na makuru agandi. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankita bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga nkaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kulanga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year.
Who are you? I'm Fake, the boss king. Fake for Mecca. Oh, you got a gold rush of west. Oh, you got a red rush of west. Ulira, Boosty, Ulira. Funana, Boosty. Funa Boosty with a refreshing taste of Sting. Sting. Life switched on. Twegiteho aha program yareba hindukire ahitira kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Bona beninde banduka nitekatika za kushwera na baza kubana ngako mwikuru aineke mwani ni expectations ezinarinye mukana amabana ekeri yo kujya mushwe bomusheja okutina rahanga. Nitubantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabeno ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindugire nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Hong. Orwo kubanza Wenda no kubaza ko ndota bwata wamanya katezo. Okay yoroho. Kora beno rwara umutima uri hakatezo akokufatitarari. Kora beno rwara shukari uri hakatezo gukufuna overdose okafachitararire. Kora boy nenda ishari no funa clot ninga pressure temba. So in other words ebi twashomesaha iwe umurimo gwawe nkomuntu no kureka ngwafuna okumanyisibwa about the risk ninga katezo ko mweno ozo nyina katezo ako kufachitararira abo kubanyimera of course najya abantu abatabindi ko kumugira amakuma na tura ino goba cyane abanjye mutura kurugati na ndabafanya bakanya nyina katezo so ngotarara utabyamire kunga umanye akatezo and then ukore prevention ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina bakwa okumuntu bakaza bakapira mutindimu ito bekibina cyo timbashe bitwaro mukaga cyena ko eje bracket yakugamu bas ano waka warambwe no wawe ndi kutomushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo mushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamugana kahemanya kora uragana gamara ubisana tuva bashaka bari minonga ya familia Orwa kabiri omukuri sente harimo ebizibu byinshi harimo endwara harimo season eyente zikushara amasika kwima mate okagiri sente kakwima mate namente zurumude andi nikibaho mwobo tachumanyire konko shango bundu wahindura murisa obundi kebe nenywamizi shaitano hato owazaho yajiga hasha mukaga mwene yecanga na checho chube chizube chamana chinsingire muno man power abarisa beberebi tubachikanya ingira buri murisa wente nacho mango kutungo omuntu wo kuba ina hafa mu tuchorobi
kandi nibijana na challenge omuba wa mu trainingire at certain level yakwasire hatagaruka hija ondija atari kubimanya hatoshanga uriya yakukwata kugaruka ha level ya nikiba cyatwiro bwira nayo ejo ni challenge pango muno. Makuru ageshwekeki omuhuru yo kurinda ebyo buhango muri a district ya Kanungu twakuretera mugera gwantungwa na n'icharra cyago bamwe aha byo bahangwa ebyabahango batori no kugarraho omuri a district ya Kanungu untungwa no mugera mahango kandi nibuganiro ry'emigera minje ndijo omugera ogu gutahirirwe kandi kiriyo no cyugucwecereza konka bahango batandikire kuri ubucweki ihembe okureba ngo mugera ogu bagugarra omuri Kanungu ebishara eshoro z'amizi enshozi ebirana n'ebyo bugiga bwo mwitaka na bimwe habyo bahangwe bisisikire kandi abahango batandikire hurro iyo kugaruzaho mugera gwantungwa na n'icharra cyago ahabo bukuru bwago muri district age ngano mukutazi isharo shareze impaha no kubyara cement kwereka abantu rudaradara utarenga hano imirimo yawe ugikorera kuno kwinga ka uhinga kunoya konkita keneri yacu erya government yatwena echo kureberaho ni nkamizi buryomwe nakolesa amizi omu kubaho kweye omu kuteka omu kureberera amatungo omu kuhinga so ebyo buhangwa nibitubisaho omunjeri yona abahangwe nshonga yo kucecereza kw'ibyo bahangwa no kwejecererwa abatura abatarukufa yo kubirebera okulisa amatungo nkente ngaha twikirizibwemo okushwebya inyanja omare muri shonze ejo no mirimo yikiza uko tine cyo kutwara omukutera amatafari twikirizibwemo so omwanya gwina kugaruka nko mukama yaguhangire oba ojyo mukuru oba ojyo munyeto ni ntero bana kugira ngo twena twejumbire omucyo kurinda obuhangwa kandi ko kuna nabagambira twine nk'esharara omurimo gwazo omuhango no gwo kwata amizi kandi ekini nizicencura oburofa omumizi abatura bari kutura myanya rume byo bahangwa nabashabwo kuhinga emiti yenzarwa ngo cwero kujeje no moya gwa carboni ati ni encourage kugira ngo abantu bajyare emiti yenzarwa kugira ngo ejo emiti yenzarwa kurugirira hakuchona zibareka ngo yeri kubasa ku kwatwa ogoya gwingi omukura kwayo kusinga emiteje ndisha ko zireki iba turi kuturetera etari yenzarwa eyakunuye amakuraga gasha kwa Hweza Wilfred webare Hweza Wilfred babikiriza nabashabwo kwebembeza obusinze ngo cwero kwinegezo bumwe omakagabo hamwe na n'intunguka ebigambirwa hamukoro ogwo kujaguza ekiro cha Mothers Union ahaburisa bwa Marinde omuri district ya Buhwejo Chichoncho biraro oburire ashabira bikiriza okwebembeza rukundo na munonga bakazi abatahiwe ombushwero burukwera no kwibisa umukusayo umukurira obushwere kandi n'amaka ntabwo icyo tuzakutaza bamemba basya umutogo wabanye n'amaka kandi iki n'iki kigasa abatahibwe basimire mukama kandi bina masikongu okutahibwoku nikwija kwera munonga amakagabo gatamburire aha musinge murungi nyowe nkabizarwa ryo mukurustayo natebwaho nashwerwa mukurustayo nija nagitwa nasimaho mukama konko bwatranye na maririzo bushwere bwanje obuhati ninsima tata na mama abagerezaho mukanshomesa nkatebwaho mukanyendezo bushwere burungi tata na mama herka nkabaraga
na joy mbihurire mwebare munonga ahabwo kwenda kutungura amaka gitu kureberera abana bitu abashisha bitu hamwe n'eje ntunguka hagati y'amaka gitu mweno ekanisa yitu erikweyongera mu misho abishe mwe muthe mikono tugumize muno kweyonja omugandi okwombeka enju yisha bareberezi obwitware bwa mbarara kutongozibwe aha kashozi Nyamitanga kandi miliyoni 6 zirundino omukoro ogu gutandikire n'ekitambo kya misa ekyebimbirwe Archbishop Lambert Binomugi omukoro ogu gushyirweho na Minisita w'ebyobushubuzi n'amakorero n'ebigombe byo kwegita. I thank you, Your Grace, for inviting me as the chief guest to this historical celebration of the groundbreaking of the construction of your residence. Thank you. Okwombeka enju egi nikuza kwebemberwa Engineer Patrick Mujonansi. Ni project manager wa construction y'enju ya Archbishop yitwarga kureba enju ejo ntu expecting kugihezo mu mwaka ogu ikataho mu Christmas kandi ine ushenje mwenda yo murembe na compound yo murembe ngo twatwaborekere kandi ntu expecting okugikorra myezi eyasigara yo kusoko 12 tukagiheze. Gasha kwa Juliet Charles Sima na Ari Waswa. Mwebare abanyamakuru bitu umurebe witu wa TV West Murunji agonugo makuru aguna basa kusya ko ahabwi hangweri amakuru agane tujaga kuletera aharshaha ibirize kiro twendeza izoba runje. Okwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda.